Uyu Kazungu Denis abaruda bazamuye igitekerezo mu Rwanda hose, East Africa na Africa no ku isi yose, atazihutirwa kwicwa cyangwa bihutire banyaruka kumwica bazimangatanya ibimenyetso, bityo rero afatwe yambutswe mu mahanga ajyanwe mu muryango w'abibumbye kugira ngo bamukoreho iperereza rihagije ku isi yose aho ashobora kuba yarakoze ibikorwa by'ihohoterwa n'ibyihitana bantu, agaragaze aho yabikoreye n'igihe amaze abikora n'aho yagiye abatsinda, bityo rero ntihazagire ugira vuba na bwangu ashaka kumuhitana ngo bamurase, ngo bamwice, ngo bamufunge, ngo bamukatire, ajyanwe mu muryango w'abibumbye, igisate gishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ubutabera mpuzamahanga, akorweho iperereza yatuje nta gihunga, bamubaze asubize yitonze, afashwe neza, abeho neza, noneho bamurindire n'umutekano we, azatange amakuru meza menshi ahagije kuva mu ntangiriro, muri alpha no muri continuity no muri omega, mu ntangiriro nikomeza aho byakomereje uwo mushinga n'ahantu ugarukira cyangwa hagarukira we, ariko ahandi bigakomerezaho ku isi yose. Abandi ni ibyo byose bamufatanye, ibikorwa yakoraga si we wenyine, bigaragaza ko mu Rwanda hose, mu turere twose, mu ntara zose, mu mirenge 416 yose, ibyo bikorwa birahari, ku buryo ashobora kuba abantu yarabamaze abakuramo impyiko, imitima, amaraso, n'imyijima, n'amaso, n'amenyo, n'ubwonko, n'ibintu byinshi biba mu rwagasha. Ibyo byose biba biri ku isoko, ntabwo yayikoreshaga wenyine, afite timu nini ashobora kuba akorana nayo. Bityo rero niyo mpamvu tuzamuye agatoki ko batakora amayeri FPR inkotanyi zikamuhitana hakiri kare zivuga ngo zitanze ubutabera, kandi atari byo. Ubutabera busakirwe mu muryango w'abibumbye. FPR inkotanyi nta muntu ubagirira icyizere, nta n'uwabagira icyizere ko umuntu yahabonera ubutabera, yaba uwo wagize amabara ntiyahabonera ubutabera usibye kumuhitana kugira ngo bazimangatanye ibimenyetso bitazabafata abo yakoranaga nabo, bamutumaga kugira ngo izo nyama zo mu nda zose n'ubwonko n'amaraso biboneke, bijyanwe ku masoko yo mu Buhinde no mu za Katari n'ibindi bihugu aho ibyo bintu bikenerwa, bajya kubitunganya bikagaruka noneho babiduhendamo ku isi yose. Ubucuruzi ubwene nk'ubwo buhohotera ikiremwamuntu turabwamaganye. Bene abo ni nabo baba baramaze, bari abantu bafite uruhu rutameze nk'urw'abandi, bafite ubumuga bw'uruhu, n'abafite ubumuga bwo kutavuga, abo bakabura ubavuganira, n'abakene bose, abatwarwa nko kwa Gakinya, Iwawa, mu masitasiyo ya polisi, bose mujya mwumva ngo baburiwe irengero, ngo babuze, ngo batorotse, kandi batekinika babesha. Ibyo byose rero bizingirwe hamwe, bikurikiranwe n'umuryango w'abibumbye. Kazungu atanga amakuru kuri ibyo byose. Mbaye mvuzeho bike, ariko urutonde ruva hano na Washington DC na Great Britain na Russia na Aziya muri rusange yose, ubwo za Koreya zombi zirimo n'Ubushinwa, ibihugu by'Abarabu byose, n'ibihugu bya Afurika. Si mu Rwanda gusa ubwo bucuruzi bushobora kuba n'ubwicanyi bukorerwa, bushobora kuba bukorerwa na Kongo, bukorerwa no mu bindi bihugu, aho hose hari umutekano muke cyangwa hari ikandamiza igitugu n'igituza, aho abaturage bakandamizwa, bacecekeshwa, bakaterwa
ubwoba ngo ntibavuge, ntibagire icyo batangaza, ntibamenye n'amakuru, bakabavutsa n'amahirwe yo kugera ku itangazamakuru, cyangwa itangazamakuru bakarivutsa amahirwe yo kutagera kuri rubanda ngo bababaze ibitagenda mu Rwanda, bakabikingira ikibaba, bikingira ikibaba kubera amabara mahano nk'ayo. Murakoze cyane. Umuryango w'abibumbye wintervene, apana African Union yakingira ikibaba, apana East African Community yakingira ikibaba, apana u Rwanda. Nta butabera bwahaboneka, bubonekwe mu muryango w'abibumbye, igisate cy'uburenganzira bwa kiremwa muntu ku isi yose. Bahagurukire kino kibazo cyavutse Rwanda kuri Kazungu Denis, agaragaze n'abo bafatanyabikorwa biwe kuva kare n'igihe amaze abikora. Murakoze cyane.